Pini jangmi poni phai hiniani nonang keleji Lok Sabha kelegalong BJP song pen MP ang hoilong kache toidun Amarsing Tisso pha nomination alu kejok dam. Lakha Trok Dipu ST Parliamentary Constituency along BJP Racharya song hinpen nonang keleji jangmi poni phai inkoira trokarni Lok Sabha kilik mate MP kilik along kache pahai vek japhan along my meeting deng pon bomlo. Laso pen pini jangmi poni phai hiniarni BJP song pen MP ang hoilong kache toidun Amarsing Tisso phan Karbinglong District Election Officer arideng nomination alu jok damlo. Bangso Hut Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang di Mahasa Autonomous Council CM Debolal Garlosa tum chitong dun. Nomination alu kijok damahut ongdung ara tum tame chitudun lu. Laso Hut Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang lapen DHSE CM Debolal Garlosa tumsi proposal lapen secondar dodun lu. Pinpur में nomination alu jogdam dia prang Dipu Gov Boys Higher Secondary School pathuak lamalong radamai pi thedung ingnilu mailong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang BTC CM Pramod Boro Minister Nandita Garlosa MP Horen Singh Be DHAC CM Debolal Garlosa lapen MLA EM MEC atum chitong dun Mailong aluhisar puaman pen kachitong dun CM Sharma pen Mailong lam the ki jai tengke Prime Minister Narendra Modi aphan phong thom aphong Prime Minister ki paman thu ji aphan hirjumi pidun thunang po laso phan 6 ST Dipu Parliamentary Constituency along Amarsing Tisso phan lake thom sose avot pen pahai nang po Mailong CM ki pangda ka tengke ration card ki do tuma phan anke arunodoi tame kachuningri alu jokje pin pen pipon epo Karbinglong lapen di Mahasau District along tok langahin ki paprang dun thekjia phantami Assam CM pen pangdak tikanglo alangli ki pangdak atengke arlo sumaratum ke pasadlang ki un atuma phan suri kep higher secondary suri krehinira pharopho Karbinglong pen di Mahasau arlo sumar luke charli amu maratum angtan ke charli ram atuma phantami suri inkora phuan pipajir pon popusi lamthe jai pon Ration card ki do ahem thu a farman sorkar pen insurance tame ingpu pipo lason si KPH taralang solong karbi reasoning so rongaje kitalona phan aning kanwang sika kuti ki thom ki pijalam pen chenglok Karbinglong lapen di Mahasau long ki klem tang lapen ki klem jiapu thaksitame mailong lamthe jailo কাৰ বিধ্বস্ত হোৱাৰ কথা আৰে তেওঁ এইবোৰ এনে কৈ থাকে আপোনালোকে একদম বিশ্বাস নকৰিব কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব যোনে টিভিত বেছিকৈ কয় হিয়ে সোনকালে জয়েন কৰি দিয়ে গতিকে আপোনালোকে কোনো কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ কথা বিশ্বাসে নকৰিব কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ লগত কথা তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেন্ট দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ মোবাইলবোৰ চেক কৰিব লাগে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত কথা পাতি আছে কিনা জিতেন্দ্ৰ সিংহে লখিমপুৰ আৰু এইবিলাক অভিযোগ মই কমেন্ট দিব খোজা নাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত ওলাইছে চেকৰ কপি ওলাইছে গতিকে বিভিন্ন সংস্থা আছে তেওঁলোকে বিষয়টো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু এটো মোৰ এখতিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণে মই সোমাব খোজা কি কৈছে কংগ্ৰেছে বৰপেটা পাৰ্টিকে বিজেপিৰ মতে হৈ যাব কংগ্ৰেছৰটো গোটেই কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ মতে হৈছে কাৰ্বি আলঙত 24 চনত আমি এখন ৰাজ্যিক ইউনিভাৰ্সিটি কাৰ্বি আলঙত আমি আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবি আছো Lajak Karbinglong Autonomous Council pen election kali lake ba di Mahasau Autonomous Council election kali ba assembly election kali laso election ke lake Narendra Modi election lake Lok Sabha election Narendra Modi election puli lake betai ke thom Apong Narendra Modi betai ke thom Prams so Prime Minister ka biman je fans laso election manke Karbinglong la pen di Mahasau rat laso mon manke ador ke sonaya vote bidong janong vote pipen Narendra Modi kam betai ke thom Prams apam laso Prime Minister ke biman je BJP ke hai lo wala la bangke elitum LA consensi loksi di Mahasau padok kui penote podo
di akimi pela de trok le ta phodo labang so pho areli pen ang bong abang ke pinya bang ke dipu LA labang so areli pinya bang laan dipu LA sivet to samne laana ke cheto al kali utha la se ladakh bang ke BJP abang high convect ko ladakh 8,90,000 voters do la so voters ang bong pen ne tum hisab lo आपकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार पुरो लसवा टेंग से लद्दाख का माने 4 लाख पार सर नाली नॉन एमपी हाइडर तनाली पिलो एकले मापरांग चिंग एमपी हाइडर लो पुलो दे ला itu tribal area non 6 idul aja kong pen dor delo ke raita un elo non 6 idul aja kong pen apa la pen ke haya bang ne ke more nang thang la ke 8,90,000 award pen abang ke ong nelitum det se netum 4 lakh 5 lakh pen abi silong News report Karbing Long Lai